Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kadbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Ariel at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunhana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak iti Ariel. Kaguradak ti kamang ti pamilya, gapo iti babae nga inayat ko, nga iso ni Carolina. Urayan niya ti bagbagada, saan ko nga ikan kano, tanapudno ti panagayat ko kini Carolina. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Ariel, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sige, mangan kalatanak ko. Agbusog ka. Tadyak kayat amabisinan kay ti trabaho. Mabalin ka din mangilasin kayo iti balonag, nana. Kadwam, Ay, uwan anak ko. Awan parikot iti dayta. Apay mo't anagado ti balonam, manong. Asino ti pakpakanam? Tatunggal agbalon kakat masapul nga adu. Ay na, adu kami nga aglalanglang amangan. Isong agpipinadawat kami iti sidaan. Ay, agoray ka, manong Ariel. Asino di babae akadwam iti picture mo iti Facebook mo? Dayjay ka di ti girlfriend mo? Uwan. Napintas. Ngam, di mo pa inyam-am mo kada kami. Naskan ayam amom kada kami. Laglagi pa Mariel. Medyo adda ka ba ulan tayo iti biyag. Iso ati kayat ming agbalin akayan ayat yung anak may. Katay adda kumamot mabalin na basyet. Akas kada tayo. Takas kada tayo. Adda pataltalon tayo. Kat naglawa ti daga tayo. Kan may sa, di adal kayo. Nga road, limpyo kumama ti kayat mi nga agbalin akayan ayat yo. Wano agbalin amanugang me. Anya alimpyo nana. Di kagayang makawawat si ka, Jane. Ay, no siyak. Adda mabalin di boyfriend ko. Ken agpada kami nga addaan iti trabaho. Kaopisinaak ngamin. Katapay nga rod adi mo yamam mo kada kami. Madanon tulat ta. Alan nanang, isagana yung tibalon ko. Tapno bitak latay into madamdama. Ay, sige anak ko. Sige, ituloy mo nga rod ang timangan. Uy, nagtaer ka ita, Ariel. Ore si kaman. Kita man talaga. Nagtaer ka. Agam, agore ka. Mas dawak. Tawan mo't yam amom kanyak akayan ayat mo. Andan planok nga arman dito'y opisina. Angam, suplada? Amukon. Ti sekretarya ni Madam Manager niya. Wen, angam ay na. Hawan kirad ko. Panagriknak ngamin kat. Jack pa na ibagbaga ti ayat ko, ngam binasted na kon. Malagat ay wam. Agin susuplada la day jay. Kita inton mapaamom. Mayatun. Sampay kumaa. Awan gayam. Awan ni Carolina. Ada kano importante nga ramidan na. Amom ka di nga dagayam anak na? Amok. Impod no daday ta sakbay nga inaklon na. Sabagay. Nulakit ta talaga nga ayatem. Awan makalapad kan ka. Nakita kong ti ubing. Innam ti tawon na. Kasta? Kat ayan ti ama ti ubing? Liniklikan ni Carolina, tadagam kakabalay na. Kat awanan, ti komunikasyon ta. Kasta gayam. Saan ka kadi ana dismayay, dimpod no nga dagayam anak na? Saan? No kasta? Talaga anapudno ti panagayat mo kan kuana. Adtoy. Agkape-kapay. Agyaman na pa. Kat, kumusta ni Junjun? Aguyak manan. Kat agtumarmanan iti agas Sapay lang ko matagin pagadagos. Ay na ngay. Ada ginatang ko aparakan ko na. Prutas, kan ayam. Agyaman akan ka ha. Ngam, saan mo nga erwam ni Junjun iti kastang aramidam. Tama nga no sapsapulen nanto. Kayat ko ama erwam ni Junjun kanyak. Ariel. Namabalin, agkalaysata ko man. Iti kasta, ada kaduam ang mga iwan kan kuana.
Namnamaam ka di akayat nakti pamilyam, aparakan ka. Oray sanda ka kayat. Tasaan mo't nga isudit ti makadanam. Nobila. Ariel, Umay kan tusukunan intong Domingo, ha? Tayam amu ka kadananang kan tatang. anya? Wen. Kaya't da kamat ama-am mo. Ariel, kaano ayam amom kada kami ti kayan ayat mo? Intong Domingo, tawisak dito balay. Nasayat no kasta. Ipasigurado man napintas ah. Ha? Wala. Natair ka anak ko. Tay mala ka kanya. Iswa siyempre, napintas met nga rod, ti kayan ayat mo. Nanang, tatang. Saan nga importante kanyak ti kinapintas? Ti importante kanyak. Kat ti kinasaya at ti panagpuspuso na, kan ti ugali na. Kayat nakadi asawan dayta, alaad ti kayan ayat mo? Yam amok tulatan intong Domingo. Sukunan kan, tayam amok ka kadananang kan tatang. O sige, sumurutakkan ka. Takayat kumat amaam mo dagiti dadakkel mo. Agyaman na ka? Agpakadaak laang ka ni nanang. Kan ison ti makaamo ka ni Junjun. Isurot na ni Junjun. Saan pa'y nga ita? Ha? Sige, maawatak. Alang arod, urayan nakbiit, tagrubwatak. Isugayam ti kayan ayat mo, Manong Ariel? Napintas met gayam. Wan, napintas nga agpaiso. Ang amangan mat, no adda anak mo. Ne, naklaat ka. Ada ka di anak mo? Amangan mo't no naganak ka abalasa. Nagalas mo tanday ta sa lutsod nyo. Akasla perfecto kaya launa ita tao. Kaya't nakadi asawan apod no ti imbagak, Sumardang kan, Jane. Sumungbat ka ngamin a Carolina. Ibagam ti pudnaw. Wen, pudno, adda anak ko. Kat innam titawon na. Oo, makita, Manong Ariel. Di pod no ti imbagak. No kasta nga raw, jak kayat daytoy, akayan ayat mo, Ariel. Anya. Carolina, adda ka dinalawa adda kayo. Nakurapay kami laang, tata. Awan dagami. Oh, makitam, Ariel. Kayat nasawan. Awan mabalinday ti biyag. Iso ajak kayat daytoy akayan ayat mo. Mangkita ka iti sa balay. Naglawag, Ariel. Saan da kakayat ti pamilyam? Iso sige. Nawayakan ngagsapul iti sa bali. Anya. Saan mo't laang anaragsak ti panaglalangan tayo? Ta saan da kakayat ti pamilyam? Awan bibiyang ko kadakwana. Ariel. Adda anak kon iti edad. Kat makaykadday nga kon para iti bangig. No saan da ka kayat? Awan mabalin ko. Ngem saan da ta mabalin na pagsinaan. Ariel. Ay ayatan ka. Kan napatagmutan kanyak ni Junjun. No isinanak. Sigurado. Sapulan nak ti anak mo. Kayat ko agkalaysatan iti mabihit. Tapno awanan ti parikot. Agkalaysatan. Ada amat urnong ko. Ada pang rugyan ta. Ngam pag naudan tano bilang. Ije ka di balayo. Saan? Agnaid ta dito'y balayo. Nataltal na dito'y. Kasanundananang mo. No kasapulan dati tulong ko. Si dada na katumulong. Hanggang jakat ang makipagnaid ta kadakwada. Nataltal na ti panunot ta. No dito'y tabalayo nga agnaid. Anya, agkalay sa kayon iti day ti ababae. Wala nang. Kahit, apay nga rod adi mo kadwa ita. Sana na naskan tatang. Gaputamok asaktan nyo lang tinik nana. Nagalasan ti ugalim nga inanak. Sige. Dahil lang ti bagak nanang. Tatang. Kat adda kada kayo no dumaray kayo to iti kalay sami. No di kayo dumaray, awanan nyaman na. Ne. Kasla saan kami anapatagkan ka? Husto na itan suling. Aklunan talangin. Tanya nga rod ngay. Isumat ti kaya ti anak ta. Ay saan na mabalain basti?
Jak kanunungan, di mo konsensyan day ta anak mo. Mala, Ariel. Nusak, sige lang. Agkalay sa kayon, iti kayan ayat mo. Tanya nga ron nga, ikat isumat ti kayat mo. Agyaman ak iti pan nakaawat yo, tatang. Sige pare. Kukwak ton ti may sa ababoy ama party. Ha? Sigurado ka? Ketun Sige. So kataktumot inton si kati agkalay sawan. si kamet. Saan ko matapas pasukatan kat? Regalok nga ron. Agyaman ak agam siyempre. No agkalay sa kayon tumot kani sekretarya asoplada. O di kukwak tumot ti may sa ababoy. Ay. Jak sigurado no ni sekretarya asuplada ti maasawak. Ha? Ngamin, aging gaita. Jak pay na ibaga ti ayat ko. Ag nerbyusak mo't ngamin. Kasla na kauyuyong. Kasano nga ron maamuam no agayat kan kawano saan? Armo muna. Sagutam iti sabsabong. Chocolates. Wano anya pay dita? Sige, padasag tong aramidan da ita. Kat, kaano ganti kalay Sam? Inton umayan a bulan. Mala, ibagam lang no anya ti maitulong ko pare. Si dada na katumulong. Agyaman akan ka, pare. Oh, aglutluto kagaya, manong. Ni, nagadumutan na ita si daan nga linuto? Wen, tagbalo na. Madimot ano kanayon a restaurant ti panganan. Ala, agbalon ka matan. Kaadwak ti balunak tailakam ko ti boyfriend ko. Jane, pangit ipanam gamit ti sweldo. Agsusweldo ka man. Ang awan mo't apulos ti maitultulong mo diti balay. Una ni nanang, anagkid daw idikan ka. Pagbayad na ko may tisilaw, awan na itid mo. Siyempre, ti sweldo kat para iti bagik. Awan mo't makita kagat gata nga magamit mo. Di ka mo't nga agpabaro iti kawas mo. Ay. Awan bibiyang ko iti sweldo mading ko Ang amangan no ititid mulatan iti boyfriend mo. Kasapulan na ngamin. Kaya't ko amaam ti boyfriend mo. Kaya't ko amaamuan ti address na. Kaya't ko atakwatan. Nga amangan kit din o damot pamilyanan. Manong. Pangasim. Nagamiris ka. Amangan mat no kwarta lang ti kaya't nakin ka. Uno saan? Amangan no pamilyadon day ta ibagbagam a boyfriend mo. Manong. Ada asawa ti boyfriend ko. Ilimlimad mi ang ijay office ti relasyon mi. Aniya. Ay atat ngamin man. Sana mabalinday ta, Jane. No kasapulan nga agikat kan iti trabaho. Tapno lang maliklikam day dya tao. Aramidam! Manong, apay nga da ka di opisina mi. Kadwan pa'y di kayan ayat mo. Ayabam ti boyfriend mo, takayat ko akasarita. Jane, ading ko. Si Kati kakaasin, no agtultuloy ti relasyon nyo. Inka ayaban ti boyfriend mo, wano makadanon da ito iti manager yo. Ha? Ariel, saan ko mamatagastaan? Sige, ayabak nga rin ti kayan ayat ko, Manong. Kalpasan ti pa nagsasarita tayo. Agikat kan iti trabaho. Jane, itay pa yung agluluwa ka dito. Mangantayo. Ate, order. Itay pa yung mabisina. Saan matanas ka nga gikatak iti trabaho? Nga maapay-apwer sa anak, Manong. Awan serbi ti panagtrabaho. Gapot ay itid mo mati sweldom iti dayjay alalaki. Naimbag, tanagkit daw iti pamakawan. Kit nagpakumbaba kanyak. Tano saan? Ang mga noon ti inaramid kon. Jane, ading ko. Naskan aliklikam ti boyfriend mo. Gunggundawayan na lang ti panagayat mo. Kinapudno na. Kastak mo ti di. Ti boyfriend ko, kanayon idi nga agkid daw iti kwarta kanyak. Naladawan idi na amwak nga dagayam kakabkabbalay na. Kat addan anak da. Anya? Awan mabaling ko. No di tinagbabawi iti panakailawan ko. Kat inkarigatak aliniklikan. Ngamin, jak kayat nga agnanayon am ay kadwa akla iti biyag na. Kasta ka di. Wen, Jane. Agyaman ka pa'y kiti Tada ni manong mo nga Ariel amang isaksakit kan ka.
Di na ngamin kayat ang maitulad ka kanyak. Iso ang pinagikat na ka iti trabaho. Ag-apply kan iti sa bali. Ado dita ti mabalin asumrekan. At jak kayatan ama ulit pa'y dahitoy, Jane. Uwan, Manong. Nanang, tatang. Intun umayan alawas ti kalay sami ka ni Carolina. Jak dumaray. Dumarayak, Ariel, anak ko. Di kagdanag. Uray siyak, Manong. Dumarayak. Kat tumulong ka agar ko si Gisimbaan. Siyak ton ti makam mo. Agyaman na ka. Nanang, tatang, nasaya at ti ugali ni Manang Carolina. Kay kayatnak ni Junjun nga anak na. Nakaayayo nga ubing. Sangitan nakpay no kas dyan nga agpakada akon. Aya. Kan ti awag na kanya kat tita ganda. Aya. Agyaman na ka na kayo, Jane, tatang. Sige man langan. Dumarayak man langan iti kalay sayo. Kan kayat kumat makita ti anak na. Narigat mo't no siyak lang ti awan inton kalay sayo. Agyaman na ka, nanang. Kan kayat ko anapintas to ti kawus ko. Anapintasak to iti day tagundaway. We, nanang. Matungpal day ta akalikagom yo. Naragsak tinaangay akalay sami kini Selena, Mr. Lonely. Kat naragsak ti panagdan nami nga agasawa. Imbilang dananang kantatang nga apo ni Junjun. Ket ni Jane nakabsat ko, nakasapul matan iti panggadan na asabali. Kastan Mr. Lonely, ket agyaman ak iti panangidrama yo iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Ariel. Agyaman ak iti daytoy pakasaritaam, Ariel pagayam ko. Tao tayo laeng amailawan, wenno agkamali. Nagtalak ni Carolina iti sigod a boyfriend na, ket ni Junjun tibungan na. Nubay kasta, si dadaan ka anang aklon iti dayta. Gapo nga rod, tanapudno ka ken ni Carolina. Ala, idawdawat ko nga agnanayon ko matiragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod ni pagayam nga Ariel at taga Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Michael Logitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.